kumsalo inavi aniki chigungu asazani sala katani kini namuku bidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami bini aniki chigibidi takani salolo the Associated Press Sutsa Kithe no pikiuna aniki chigithu tupulani salolo United States rakula katani kini namuku dimpe hipola presidential election gongno ovekyu salolo United States rakul president shichekyu Donald Trump na palo mi kosas Pennsylvania State Clolo election rally kupugu shikyulo kiptimi lakino putono Donald Trump show alka webku vetsikyulo Donald Trump ye pakini lo izave ipi kilena ajiri ipegave ipi ikimo Donald Trump show alka webku vetsikyu kiptimi tipo ye kukila pulvai ipi paye United States raku Pennsylvania State Battle Park mi Thomas Matthew Crooks ipi katuni kini na mukubdimpe United States raku presidential election kikishe hipolo Donald Trump na toklu shivena sa kiwongno pana alkana par vekipitive nipi akupushi kimo shimla vai ipi Donald Trump na pikiuno alhona ni sushani ipi ado kamithiu snipers wushimyo kona Thomas Matthew Crooks alkana vekipitive ipi aniki chigibidi takani sololo Hindustan Times Sutsa Kithe no pikiuno Israeli Defense Forces wushimyo kona aniki tache asazani sololo Syria gaku Bania seaport shuka kungo alo bomb vessel sikiulo Hezbollah galami kovu air defense system wushina nu lakhi ship savetse ipi eno tilengwa gi kyu Iran gaku shuka kini shoge bomb webku vetse kyu gongno Russia gaku yepekana Israel gaku igona akipimi tse ipi itage Russia gaku yepekana pikyuna itage gotu akiniu she Israel gaku na akakupna titoi kyu tsikepu shaye ningna Israel gaku show igona agime betsnani ipi eno tiliki kumopu United States gaku na agushina nula alhoku tu Israel gaku kupuche kyu gongno ningno United States gaku ge agimets nani ipi aniki chigibidi takani sololo Ukraineska pravda Sutsa Kithe no pikiuno Russia gaku na katani kini na muku kini mpe supuki muku bidi sololo no ishiktolo Ukraine gaku sas agusha kyulo Ukraine gaku gushimi kona Russia gaku gushimi alkango bomna vekipitive ke koye akiki hila lakpungo katani topungo tokuna toku shivai ipi eno Ukraine gaku wushimi kona Russia gaku teng wushi yegi klu bomna ship service ke koye akiki hila katani tache akhe kini no sugo shivai ipi armored combat vehicles wushi yegi klu katani chigungu akhe tache no chigkhakhi artillery system wushinanu katani chigungu akhe kini no hosgo kini eno multiple launch rocket system wushinanu no katani lakhi akhe no chigutuku fighter jet wushikyo akhek tuno hosgo laki helicopter wushikyo akhek tuno mukutso strategic and tactical unmanned aerial vehicle wushinanu ketani chikini akhe no tache cruise missile bomb ketani kini akhek tuno hotokutsni agushi shuka mukutache submarine shuka laki amizu khapuche kyu yegiklu ketani muku akhep nguna shigitache Russia gaku wushinanu hipako kumtse ampe kini dola agusha kyu hipola Ukraine wushimyo kona ship service epi agushi hipola Russia wushimi tomo akhu khavena panong wushinanu hijeje hi Ukraine gaku wushimyo kona ship service kimo Russian forces wushimyo kona Ukraine gaku Donetsk oblast la Eurogiant village puye Ukraine wushimyo kolona luvatsai epi aniki chigkthu tupulani sololo di irawadi new Sutsa Kithe no pikiuno Myanmar gaku junta yepeka wushimi kovu best game kini Shan states ahu Nongkyo township la achikyu kumaye muchulani sololo no TNLA Tang National Liberation Army golum pono capture sulvai ipi Myanmar junta yepeka wushimi kem tipo kumalo ngwa ge koye Mandalay People's Defense Force Missile Battalion 606 ri ipi kuchani ipi Tileno Tang National Liberation Army TNLA galame kono kem tikmala ngwa ge kyo Myanmar junta wushimi khami ge alkana vekipitive ipi ena agushina nu ajeli to mongo alka guli ku to moge luwasai ipi ikimo kije luwesi ke lapismo aniki chugthu tupulani sololo news bites Sutsa Kithe no pikeuno British mi thokuko jukto chekyu zoologist kiptimi lakhi Adam Britain no atsul hob di show ship thave no pithive ipi
ena tiliki kumopo anga khamige ship thave kiu gongna ayeza kiklana ampe akhe kinina lobidi toku aku kila kha than ki wongna police mi okona pa galvai ipi itage asa gi theno pikiuna paye crocodile expert jkp mi lakhige shicheni ipi asa gi theno pikiuna kuho thohu hapu chekiu asuka lakhi alo room lakhi lo ngo chekilano pana thohu khamige ship thave ipi tleno tim kona pa galve ipi Aniki chigthu tupulani sololo NDTV World News sa ki keno pikiuno United Kingdom ga khula akimianpu kinino aki khala khule kela ahine tipo a lakhila khvena ahine khapu chekiu yigiklu lakhilona chupu move ki wongna ayeza kiklana kuma pela huka fine pound katani lakhina akhekini suvepe ipi enotie India ga khu hukalono lakhi katani shirino thotsni toku ipi Itagi BBC World News sa ki teno pikiuno pakma kimin puna kumsekiuno ahine khapu chekiu yigiklu ksau kono ahine tipo ye yigiklu tipo ikisul venani pi kumse ipi aniki chigibdi takani chalolo NDTV World News sa ki teno pikiuno India ga khu Manipur State Jiribam District lo mete golom yokongo cookies of volunteers kono alka kivekle chekiu olo CRPF Central Reserve Police Forces Wushimium Ongo Manipur Police Commandos Wushimio Kona patrolling Shichikilono Agalamim Polakina Alagi Lazlena Panong Embushive Ipi Eno Alkango Bomna Panong Show Vepku Vetsikilo CRPF Central Reserve Police Forces Wushimio Kodolo Tim Laki Akahuk Hawaii Ipi Eno Tleno Manipur Police Commando Wushimio Kodola Tim Kini Igona Izavai Ipi Panak Tuye SUV car yigiklu lakilono chekilono agalami tipakono panong show alka vepku vetse ipi aniki chikini muchlani cholono FE laser sasaki teno pikiuno India gaku Maharashtra states Mumbai phugi Geo World Convention Center lo kugo anan ambani ngo radical merchant na klagpu shivekithiu katami gakumi kunoko klagpu tipola sinkyu gongno igikino panong sawo pututa gakula pepen kyu gongno Akio katani kini akhe kuthu higher shivese ipi Akio tipako dola akhino plane ipi ke kokyo Akio tipako dola akhino plane ipi ke kokyo ena katani kini na jets ipi ke ko ena katani kuthu no falcon ipi ke kokyo ipi Tilena klapu shakyo anan ambani ye Asian continent yegala timi kumtsu dolo akini ushakyo Mukesh Ambani no puke ipi Aniki Tache asazani sololo Free Press Journal sasa ki teno pikiuno Canada ga khula Nova Scotia Province Capital Halifax Municipality lo Water Park lakila India ga khumi Canada ga khula khuswe kimi kiptimi lakhi ampe muku pungu sha kyu lakhina Water Park tepola ili chekyu totimi chikini aku khwaye kumolona mbuve kyu gongno Canada ga khu police ni kono pa galwai ipi totimi timi chikini dola khami ye totimi itimi khami ipi Canada ga khu Mountain Provincial Court na khatha wikyu kelono pau court case cha tipo ye rilekhi mukubidi anigini sololono kagani pi khatha vai ipi aniki chigthu tupulani sololo Free Press Journal sasa ki teno pikyuno India ga khu Madhya Pradesh State Gwalior phugla kugo klagpu lakhila klaliu bolomi kongo klapu bolomi kona coconut khathi kumta chukelo coconut khathi na kupu kuno shimla wikyu gongno Klapu bolomi kongo klaliu bolomi kodola kichige ipegve ipi ena tilena khami izave ipi ena kokunar khathi tipako kumtse ayegla kazale khawai ipi aniki chikini muchlani chololo Washington Post sasagi teno pikyuno aniki chikakhi anigini chololo NATO North Atlantic Treaty Organization kono United States ga ko Washington DC phugilo agupta shikyu chololo India ga ko Prime Minister Narendra Modi no Russia ga ko President Vladimir Putin hujunya no Russia ga ko capital Moscow phugila uwekyu gongno United States ga ko officials kongo NATO North Atlantic Treaty Organization ga ko sakpyo kono India ga ko Prime Minister Narendra Modi so amloshmo ve ipi United States ga ko Deputy Secretary of State Shakil Kurt M Campbell na pamloshmo kyul lono pikyuno ningo North Atlantic Treaty Organization ga kum kono aniki che khakhi anigini salo hipolo akapcha sha kyu hipolo India ga ko Prime Minister Narendra Modi no akapcha hipola simonya no Russia ga khola
Vladimir Putin sas sholnyana ukyu shwai ipi ani khi chukth to pulani chalolo Free Press Journal Sutsa Kithe no pikeuno India ga khu Uttar Pradesh States Balia district la Klakpu Lakhi shi amtalono Klaliu no bolom mi kono air conditioner phivla ekam lave ki wongno Klaliu tipo no pau Klakpu tipo cancel shwai ipi ikimo li je pismo issues ta kithe hipodo nongkam chushkim thi